Court samat sobudi labalap court metaman magin gatin kat wasa koros an so tragis gatin mangi me koros tagalep magin masen ta songan koros patar and Pair Naru Kupur Sababi Kupur Kalanga near and Toran Sapul Marner in Kamarain. When young peach Kawiti Alan Kaumang Samat Court Lavalap, Seforti, Sagarair Kapim, Utakabkat, Imoran Sapul Mar Yeros. Kalangan Senator Goktai Kakaya Kadkadaur sa Matay Kupur. Hello, you sang Senator Tawan Paron Torres Mayor. Chief Clerk, come roll call. Senator Axel Abram. Imang. Senator Kiko Abis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Imang. Senator Sunse A. Edgar. Imang. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Zamoji. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latora, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Erlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Senator Noel A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential magtay sa bulman ka quorum magtay ka Katlanan Uyakpur. Muna tayo ang Katlanan Uyakpur record and essential may Senator Artui, Senator Net, Senator Edmund, Senator Movic, excuse ang Uyakpur. Uli antay tiyo uya sa bulmatay sa karatan Pwuhng o misik pangupuran na nilap sa karan kaipuni o wawlap pangupuran. Arak Shoko, wawlap pangupuran ni Shoko. Wawang ko sa bulmalikan ko, nanalang ko, nangkanyay ko. Wow Tororo, nabalap kay Tibalian Tiyak, Momocho Government, National, State, or Local Government. Wow Tororo, Kapinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabina, Honorable Francisco Yohanis, Wawan Pisong Kupong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amuisong Kupungan Chorus. Wasaksit, 18 Alwawong Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kan Chorus. Wawan kilang-ilang sa Amorokan, o Loiso, Seriso, Sumasakan, o lang-ilangan way kasumbalkan ng Chamberwood, Men Pohnpei Chorus. An kalal, maslikan kalal, o lanway kan maslikan Pohnpei. Rakat, o inben pagkaktayan na upenanan, uyak purun rangot, o iban patrawan yang floor leader, ang kalway tayo ng uyak purun rangot. Kalangan mang Mr. Speaker, kung kupura po yung kakatsi, yang batyang sakaratan lapo-epo me, patsuyor nilang kemuliaan ketiyar membuat kesembaluat. Ijungal wawan kun kamu mang Mr. Speaker, wawan ke Vice Speaker, wawan ke melil kan bagabai Senator kan korus. Ipil jungalan ke wawang rel kan me, yang kecil nan kalari me sang ranwat, o ipacang ranma wong korusi melil rel kan me pepeyan men kapesya kan. Mang Speaker, iman
Siang kiyo sekarang umut kesampal wujud. Lagi kecairan kak. Upenda kasamo sa majail public auditor me yang baca yang jail me sing rangut dan kalar baca yang cungol cung cawas. Lobon jail kasamo. Kalangan floor leader. May I address point of privilege? Masyo drive amplio bonus of floor leader. Na kamu Senator Irons. Kalangan ko mo speaker. Kung kubro ba yung sekarang kayo wow. Dan kak pati yang ada sabun amu cungol mepatatar. Kaprodong nan molwat patuan wangin ko mo speaker. Vice floor iso alaim lukin lang so. Priyo kam kapay honorable senators kan koros. Pili cungol wawang chon pun to yusak makitin pipi yang sabul maray min kan. Speaker cungolan guys umaukset kay melet kayo ya cungol kapimong floor where could privilege misansal and misansal speaker cungol privilege yang kak pati yang ada sama niayer kapung ki atai bonus ya sabul men payward public auditor melanglangi iswalap net men pati yang floor obleo public channel ketkiang ma iswalap net level lopolopon. Kalangan Senator Irons. Masalah point of privilege ay ban beliau bonus of floor leader. Speaker cungol sekarang wow sapal implement polego wawat sa majail public auditor solap net. O yang amoy. Mang speaker man ngata kamu kita pagik jaran kak kapantela pulben journal. Karyaman. Sana mau kamu gitu. Bagi kami karyaman ben kamu gitu sabul majail journal kapandalar. Kamu floor leader. Nuaw i-play sekarang mot kesampal wajah pagik jalan suspend order of business. Jorok depan order of the day yo apali standing come to report. Karyaman. Masalah membangun kamu gitu mayor jalan ketiang pan order of the day ay standing come to report. Bagi kami karyaman ben kamu gitu jalan ketiar bon. Depan order of the day ay standing come to report. Iban po na sa chief clerk. Standing up the report number Pwuhng sa Kwalu lain ri sa Klimao mepet Legislature bill number 3 by sa 5 lain ri sa Klimao sang Committee on Finance. Kalangan men po na sa chairman and Moni Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Yan kak pada sa mga kamitin mo ni madaliman siyang ki pati yang kupuro masansaler masin kosong sekarang kapung ke penuwa me patoyan nilang itu ngolwala pang kupuro may Mr. Speaker mohon kemelel Vice Speaker floor leader honorable senator kan kores implement padang kupuran maluwat yo kasamo mohon kepada tuan sama dahil state auditor Mr. Paul de isolap net yo mana kami Buya so sa wasong at yung office. May Mr. Speaker, niwaw karakarak, pada sa mga kamitin mo niyo, kamagod maluwat yalang ka, kuya ko puro standing kamitin report, o bukuwan sa kwalu, laban niya rin sa klima. Karyaman. Dan sa mo kamagod sa chairman, karos mo itong kamagod na masa ni A. O masa ni Syo, kamagod na po itak trabang katiyanan, masa na ba? Miya masa na ba? Kamu chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Standing kamitin report, o bukuwan sa kwalu, laban niya rin sa klima. May itan, kamudang ko sa nariyo ko pa sa payo, laban niya rin sa klima. May pit, pagpag sa matay kamban, rosan mo. Pagpagwan mo niyo, na ban peta, nan pada dan kampan roson mau me pada ni tonangan 11 million kawit memia ma ban sudah totok la temal wot sudah kosan etian tetangkan me pangka kapali ani muntian monwot pan ko purpur lang wasam me patu sang yan intuan inon minimin saletek magkay sabul man ki yang wena marka ko kemet sa mo kamitin mo ni kadi yang padoyang nan karong-rong o lugar itu Israel kan melel
Director Kamban Moni, Kamban Rosan Mau, Opsin Budget, Kawid Mamia, one Moni Mapeta, and Kakapalian and Karwaru Mamia, Kamban Rosan Mau Melel, Wendala Real of Mapeta Ban Personnel, Silicate and Patulang POL, Nani Secretary of Gulmesak and Patulang Contractual Services, o Patrotisang Wancala Real of Tuan Nani Secret Isabuku Paisa Walu and Bilpatosam Pam Personnel o Patulang Nanaraitungal Patet wasam Patuan all others Puran Kakapaligi Ananin Wuni o Song Taken Mamia Nan Kampawat. My Mrs. Speaker, Niansu Water, Director in Kamban Rosan Mau, Pilpagi, o Kawit Committee and Kawit Malwat, Maidata Wantala, Rianan Pag, the Buki Paisek, Mabilban Peta, and Gak Patulang, Nanaraitungal Patet, Parliament Patuan, Division and Medical Services, Otala Riakit, and Gak Patulang Administration and Health Planning. Monupukat Panyang Sawase, Ananin overtime, Paluat Kasik, Panmian Anti and Monuwood. Yaralap, I Kawit Mamia Sang Kamban, Rosan Mau Kamban, Moni Option Patet, Ong Saumukampi Moni, Onia Sote, Saumukampi Moni, Katiang Patuyang Nanak-Secretary, so Kawit Malwood, into an essence and report. Mau and Mia or Malwood and Kak Sabulman Gita report what and Yaralap Ikawit Mesan and report my Mr. Speaker. Kalangan Bugi to Malangia Suma. Kalangan Chairman, Mia Master Ben standing come to report of Pwuhng of Walu of the Aris of tomorrow. Kamu Senator Simon. Kalangan Kawi, my Speaker, Monipan Patuan Patpaturanat. I mean, walk again. Itu sekarang kita punya wang kat patron sapul mumi. Ini patron yang nilam macam rawat. Dan walwat itu walwat ang program. Ini patron wang kita pas kita Florida. Another position senator dan koros. Itu walwat untuk ke sebelah time public order me patron type. Foto welusak, Pohnpei yusak. PPN. Patay, menkabasa macam rawat. Speaker, ini kadang kita ulul saya reporting committee soal electric sensal memio. Apa itu kan kapunut speaker patro mumuan dautin muanin me. Mawani sogo-sogan kamakit ni imun second quarter. Ipriyamay gila $250,000 pan pita. Director kasih me pan pita imun parent muanuat dia. Tapi raptor kotsang nan imun quarter Korea. April met quarter Korea nak nan masih disakir. Melel pot position kan me second to out ke moineler songan recruit sang episwasaturo overseas sampai. Nan sompong wado meluwati quarter Korea meluwati suatu kak en out Ira Korea speaker Ipriyamay gila, apil pagpagmuni ang kulang wiyag men kamakil men ditop. Ay muni maintenance. Kung kamil ni miya muni maintenance, may irail puno maintenance king kamakabagal kay muni o ono ni muni ang sukoros. Ari ito ni pasampal ki pwede muni wat pagpagi ang kamakit lang wasakoy. Inanen isoto itar ki moment planning miya nan Kasantian budgeted health services. $250,000 ng quarter Korea orang kamakit sang tan personnel. Orang ka ditrapoy kihiyong, kamakilya kihiyong, pahintawin haya. Dahil item ang irapukat. Hari mo, kapung kita takang committee, ipilman wewe kita, nan quarter Korea meluwa. Melel, moni sudah aliyati, contoh tangkay merekasik, may pamiyo ng parang monuwat, apsutaw-taw may pan, alawatan na pala monuwat na pampita. Kailangan ng kapos, Speaker. Kailangan, Simon,
Senator Simon Maurer and Senator Perez. Assalamualaikum, Mr. Speaker. Morning, Banyam Patro, Amen. Macam kami iralkan meciang uyai John Sagaratan Kapeng. Melong sama dengan kod pergi kubur kalangan toka mana cai. One kami speaker, one vice floor or honorable members chorus. Mr. Speaker, Kapeng kiran kay nama sangren yang ikan bagabay Simon. Maolo po ilato mo, siya umugat siya bang uyaw. Sa akin negara bi men uyada motion rojang timasin ben robot o pagwalis mo ni siya gwalo. Kariyaman. Sabon man kita. Masalah masalah ben standing committee report of wali sa kwalu le benyari sa klimau iban po na sa kamagit masansal sa Senator Perez mia karyaman pen kamagito yaman bagi mia karyaman pe karos mautung kamagito masani yei po masani show kamagit paitar tayo tungtiar masalah ben standing committee report karos mautung Dalam sabulman kita standing up the report of kuwan isa kwalu laban yari isa klimaw masa ni ay Pwuhng masa ni iso kamagit paita rok tayo sabulman kita report what run what siyang committee and morning miya ito report Standing committee report number Pwuhng isa tuwala yang isa klimaw mapet miscellaneous communication number Pwuhng isa gitula yang isa klimaw santo sa medium team finance Sangan mo treatment po na sa committee and morning Madam Chairman Kailangan may Mr. Speaker bagi ibang beliau tungalan kian semua. Moni ibang beliau pada sama kamatin moni and kakai sabali sekarang wala pang kupurang mi. Melalui bang kupurang Vice Speaker, Floor Leader. Senalaim kom kupurang Honorable Senator Kadkadaur ay tungalawan bil tuwa Japan. Ong irailkan berpacang cai. May Mr. Speaker, nuwaw kara-kara pada sama kamatin moni o kamakit malwa talan kakuya kupurang standing committee report of kuwan isak tuwa laban yari isak lima. Namaw kamagit sa Chairman Carl, karos may utong kamagit masa ni ay uwa masa ni so, kamagit paita tabang katiyan ang masa na ba? Miya masa na ba, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa bal, bangko promoyo, bangko rakan koros. Standing committee report of kuwan isak tuwa laban yari isak limaw. Kawait tatawag yung pagpamiya lalatong ban kupuromi the ban kupuron option speaker miscellaneous communication of kutuwa sa kisu laban yari sa limaw pagpagawan mo ni yuwan kak may tapuan yang sawasya kamaulan most kutik o wasan the facility may pato nan sawon man Pohnpei most kutik ninduan eupenayu me miayer wewayu irai CPs kan me patu Pohnpei ba sewase tatakin kamawi ala wasawat rebuegi one morning me pagpamia anana pe karwaru o we ben tatawat en kak mogit pegi irai CPs kan ele arai tungal patu Pohnpei akan murin sompung tebar akan uliali atau tahu dan kak mukit kami di kami lelame uya bentuk tahu me konangan uya bukan kak apali tahu numatang report you kan kak meitang to authorize sabul me muya office and kak tatang ki representation fund and option speaker o apalian anan monwat ni anso water pag tatawag the wasawat ya and Pohnpei state government a report what and lukay yang kabina o karyaon kabina irambil ka yang tatanggi sabol mara representation fund o nganan karwarwat tari ni oralab I kawid mamiyanan standing committee report what essential kawid nan report so danano ko senate ay dyan authorize
option speaker, option kabina, option karyawan kabina, and kak sabulman ki kak and tatang ki sabul mamail representation fund o apali tatak mawat tatak yu mabilban tayla kawit ki child la kampali yang sa manopenakan kakan miyanan pungan sa matay government o Israel US Navy CBs kan mepatpatura child nanira lapi ya teman report man Mr. Speaker. Kailangan kapesi ta open report, Chairman Carl. Kamuy Senator Edward. Kailangan ko mi Honorable Speaker, Rachel, wow, mabachuan yung motion challenge chingti masin report mo sa isa. Chansan magkamagat yu miya tayo na tingtin masin pe o miya karyaman pe. Masular masin pe ipan po na sa kamagat. Karos maultung kamagat ta masan niya uwang masan iso kamagat pa ita. Karos maultung recommendation and standing of the report of kung isak tuwa o laban niya isak limaw masan niya uwang masan iso kamagat pa ita. Rok tayo sa paliman kita report of kung isak tuwa o laban niya isak limaw. Report, Standing committee report from Abugi Sisak Line Risak Limao Mapit Legislature Bill number Abugi Sisak Pai Line Risak Payu sang Saumigum Team Resources and Development. Iman po na sa Committee in R&D, Melel Chairman at work. Kailangan ko mi Honorable Speaker ko kubra ay chingol wow. Mabachuan yung motion pagkaryaman challenge ka kachenan masin ben standing committee report Abugi Sisak level niya Risak Limao. Chancha lang mga kamagut sa Chairman in R&D, koros mahutung kamagut ang mga sa NEA, uwa mga sa NISO, kamagut ay paita, tabang katyanan masin na ba? Miya masin na ba, Chairman? Kailangan ko mi Honorable Speaker, kung kupreya po yung kagan, walihan di sa mga committee na R&D o oral ba, standing committee report, Abugi Sisak level niya Risak Limao. KAPWARESOU yang bangku promi o bangku pura Honorable Senators kan tatawagan karong-karong na uyang kamumutang ko sunod Abugi Sisak Payo Lamilyal Risak Payo na author sang Senator Carl Chalangak at new chapter 2 title 26 of Pohnpei Code relating to preservation of our state geological resources and other purposes. Honorable Speaker, sabon mo committee in R&D, kachola ng karong-karong. O luka ito, waliyaban opsin ka na, waliyaban AG's office. O waliyaban R&D. O iraigan, machabi ata karong-karong, may sabon mo committee, uya. Kaya nala ka wait, o ang kamumutang ko sunit. Abugi Sisak Payo, level niya, Risak Payo. Honorable Speaker, yan kagan, oralabe, nan karong-karong, uyang rai waliyaban executive to waliyaban kapinakan esansal makamumutang ko sunit mesansal bang promail hintuan committee pachuan ka wait sang raikan mapachoto sang opsin kapina isobe kasal Honorable Speaker o esansal marawuchung kamumutang ko sunit memiya bang promail ay kakacap patch wala mo ay kaksakaragi bang promuyo bang pura Honorable Senators kan iraikan mabiliang pachoto barayang kawait sa pulmum committee ong kamumutang ko sunit mabach bang promuyo sansal may sa pulmum committee na R&D patch wala mo bil karonga iray local chief executives kan mapachoto kawait sa pulmum committee na R&D o ang kamumutang ko sa neto Abugi Sisak Payo Lamilyal Risak Payo. Honorable Speaker, kung kupureya po yung kakan orichuki yakis nalil Israel waliyaban nachkan waliyan to opsin nach kawewe ta kawait ki sa pulmum committee na R&D mawasakan me Pohnpei watch kinalyala peak lapalana ola sang niche pinachay kinale pachuan peak or kawit kik sabul mo committee na R&D marina nenuchung kamumutang ko sunit mapachpachu bang promail abil sansal mawaliyaban matelenim piliyang catch tapacho ng karong-karong
o bil kupura bil sansalong sa pulmuka committee na RNT me bilyang uchung kutakwa chen huti an sukarwaru sansal me leplau tray local chief executive kan me pachoto ro uchung kam motang ko sunat me mie honorable speaker kong kupura women sa karkita me mie reservation riau me sansalong na sa pulmuka committee na RNT me sang mayorin ngachik o sang mayorin pengilap pag isang arachungalan kiinangin menyang na chinpik. Honorable Speaker Sansal, masabong mo committee na RNT o mayorin penglab o mayorin sa Pwuhng, kawait pa na. Kusan netwat, so china po iti isang rail rin kakan na chinpik to Pohnpei. Ap na chinpik la mas likin Pohnpei, kusan netwat songasonganin na po iti. Ap, abang wait ni pungin kusan netkan koros. Statigan makoneangan uyaw po permit yun kakuyaw ito. Honorable Speaker, sa Pwuhng Committee na RNT, pachuala mo pachuayang ng executive. O uchungata, kamumutang ko sa netwatch. Kahit ikin dyan kaarapayakan, may ray may lukotokan kawait ki, Honorable Speaker. Apura me chocho, Honorable Speaker. Esan salam bang promail kan siapa cuan mungkin Pohnpei yaw ita mainan mo ang isang ye esan salam bang promail kan project chocho chay kamanatar project chocho bil pacho ko to san salam bang promail kan marangot chay lapwalen tuksupu kau Honorable Speaker Imen pagita yang kakan peitu asa Honorable Speaker bo yang kak luka yang atro Honorable Centers kan pacawan tesapulman ke kawait mau sang ay chungol bo yang kak apwali kupurkan jalan kak kuchungita standing committee report kisisak lebenjal risak limau me pacawan kamu motang ko sinnet kisisak payo lebenjal risak payo ay bang pacawan peitu asa Honorable Speaker Kalangan Chairman Edward, Vieta Masinaban Report, Kamui, Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tungalwaw kapatapat ka patran sa mga sakartaan kay po niyo wawlap na niyaya. Nalalawang kan kami Vice Floor Honorable Member kan o nalalirail kan may ang patrang trail may isang ranwat ng Chamber Wat o Tamasligi. O Mr. Speaker mo imen Kapingkiyang Committee in RNT o introducer and bill. Sansal may supplementary resources may limited o ananin paywat tamag tayo song-songan uyahan suwat wag yan anlap na miyara tayo lang kak and Pohnpei first song-songan tipso bugat muna tayo pa nangalali ikapingki Tami ibil kapungkin ni patpatuan nan report ramel page kasilu and committee kamelelem environmental impacts outweigh economic impacts. Irawa to kasampal po palaw din na anso dahil kintulaw mo manogala the environmental aspect of tama dahil especially someone searching someone niya semua dahil bahan pilapali irabugat kawait wat para sang committee in RNT bil kapung ke poe kaitian so korus moni makasompal tama mira trail limited resources ma mira trail magatrail bahan sutra pali mau duwe peyo mepan kak kol-koleng trail tian murkan ama mangayang trail and exhaust tama mira trail eri I kapinggi tama sansal mo trail o effort moin tami men batuan kalal bakran committee poeki nan penalty kan memia kasautasang the initial 1,000 to 50,000 imen batuan aleti to kawait ma business community me yang patreng korong-korongkan perangang yang kawait autapen
piluat o melel ran kagyang mangi effectin penalty kan maraban kagatra kawala ko senat ko imet men kayo kapenggiang kamiti oriau menaleti to kawit pa menabil kasambal ko ita retatio merosete yang pateng o kita railimput nan ira kasambal kalangan Senator Edwin Kamela Moin Committee Bangka Kawait Amok Makupuroin po na si Senator Simon Ayapan po na si Chairman. Alang ng Common Speaker, ko sa pa ituan sa karatan. Wow. Speaker, iman yang utrong kasansalatan na ituan Chairman Edward. Menangkak sensal me, anso me kauraktan kosenat na tuyawi. Inanan hapal, pik, hapal, rakyat, Pohnpei pun kak apali ananan men Pohnpei. Ap nan patok pan totokut rawiawi amumun me tokator pikape rawiawi sam Pohnpei yang lagi. Hari komiti patuan kamelenan ropro penderawut o tiarata me niyo film kaite kompani Pohnpei aramasin likin Pohnpei kaite sisi Pohnpei pil pakapakator trakai lokor-lokor tipil lel meragi patwar laksanta ari irawut iro kamasupuyat yo puegi tame sansel sang real kaina masang senator etun telakit etuetra tipio sang ramas puku ramas kaime kaitel men Pohnpei buya business essential me mia business metalanim essential long committee o essential we are concerned and manukatan lapla hari soang business pukul dalam nenapa resura wiaki mekot berkesempat apalagi komiti kesempat lagi o men posnetua dan miangi komiti patuan orang mekot me inenen komiti mengkawal legislature me pangkak mia men kapuyak mata-mata orang pakaterlan kejauhan lagi and pukatalat 50,000 o ay sa water mat katira kita naisin the permit pilpalbo Speaker imen patuan me main apil pang we me go kaisen short pan Israel private business in Pohnpei ap kusunuwat short men karamba aral tuwal tato ma private business yung ale di construction kusay arakang patula ale picking kusay ale takay koruption kusay o wiyak yarel tato committee kamelele me ay sawut Pohnpei ananama irati Baru kusenau tuat ni aralap o motomot songo-songo komite mengkawal ki legislature kita dan rodi pakatarlan tugsobkat sang maslikin Pohnpei. Kusenau yung mat speaker wansaw magtaipan truck me ananak tayo lapata kaya katlapata. Apan sawat ni kawit and ready o soto export tawiyaw-yaw tugsobkat. Kalangan speaker. Senator Simon Maur, Iban Pleo na sa Chairman, Ma'am Yairan Kapataban. Kailangan from Honorable Speaker, kung kupura po ikamelele me, kawit me, Senator Simon, kawit kiya, wali kupura yung Senator. Kailangan Chairman Edward. Kamuy Senator Simina. Kailangan Speaker Edward Jakarta wow kapatapat padreng wow kan medyanger main kawitin report sansaler inuya kamagit siya lang close basan pen krimen Masulang Iban po na sa kamagit masansalasang Senator Simina tayo na utung timasa na pen report karos mo utung kamagit masa niyay Pwuhng masa niso kamagit paita tayo utung tiyer masa na pen report karos mo utung tayo na sabulman kita report masa niyay Pwuhng masa niso kamagit paita rok tayo sabulman kita report ang kisisak tayo niya regisak limao Chang Committee and R&D. We had the report, Chief. Standing committee report number of V6AH Daily Live Broadcasts, Governor Communication number of V6AH Daily Live Broadcasts, sang Sauni Committee SAP. Talangan, Ben po na si Committee in SAP, Melel Chairman Lator. Kailangan ng kamu speaker mo na iban pato. Ay bil patron kupurakan kapkapung to hotel po kupuk mau mesensal to naman tail. Alo yung taiga kayo pa nakasaksip rangot.
Speaker ay tungal kay Panuwa ang kakpatong sa pulmom patuyor pang pranrail so paitigo. Wong kang komu speaker, wong ka vice, wong ka floor, wong ka honorable senator kang koros. Melalay tungal wong bilgak wong niki rail kan me kapa sa sansal sanger malwat o karusyo. Speaker men nuwa o karakarak patuwan pada sa pulmom malkam tinsap. O pag bang perangkat tuat kay lenggak katyang umasa ni standing control number PC sakyo labi na rin sakyo. Kriyaman. Chancellor mo kamagit sa Chairman Latore, Koros Mautung kamagito, Masani Hay, Uwa Masani Show, pag kamagit po itatapang katiyanan, Masanabe. Biya Masanabe, Chairman? Ay, kailangan speaker ay tungol. Wow, sa pa, lenggak patpatuta bang perakan koros. Speaker, standing control board number PC sakyo labi na rin sakyo, yay me itan kawit ke governor communication number yop kisi sakwalu labilar yesok limau ari nintuan kamti akat yang nan tepato yang nan tatokut yei mesan salir nan report wot akom katun kupura po yang kak patawan naulap report wot governor communication number yop kisi sakwalu labilar yesok limau yei meitan kupurang kabena Mr. Marvin Aini dan Kakuyaman Port of Trust ng Sapul Matay Loob Sinsap. Aron ni kamtiya patuyang katyang nantatok kasampalwat ewonger taligan koros habiskan koros makunong senkak ewong o bilukayer namin ni manet penkak patumon kamti o wek at ngalinang ang tapuko kasampalwat. Ari namin ni manet Pilsa Karogir Committee atung alinong and pa puko kasampalwat nan kampansap o patuwanang o kapungki iti masangkap na. Ang pilgak sensal bang kurakan manaman ni manat piluya man Councilin Winsakos atungol kawit nan robot mesensal nintuanayang patong kamtinsap nan Councilin Winsakos. Namin ni manat piltungalon gup eupuko yang patungan kulpapul malaylay and public Pohnpei State Public Safety Department in Public Safety o atungal title tepuko may tungalon kunan paluwat yay police major. Namin ni manat work song koros mong kamti nintuan ninong ukak and uya aman port nan kampansap. Ang bilgak sensal manan report pilpatungan shire 108 port wat waksang port kang koros makmailmangi masapul matay government sapul mangi. Asuto patungan sa port patungan public land trust board of trustee. Namin ni manat work matungol plan o kayroy yang patuang tatokwat aban yang patulong o patuang port kan o yang kawit o kita tuntuan kusun natakan mapit kusun natin siya. Namin ni manat pilpatungan Qatar atungol koyong kan kakan tatong kan experience kan tungalan ki education background mapilpatong report mesensal bang promal ang sokset niyaralap maing speaker kamti ewong namin ni manat o nanrano to kamti pil executive ki tatok kasampalwat o kamti pil pagi nakatakarak pang kurang kasampal yung legislator wat makamti recommend namin ni manat Marvin Aini and kak uyaman port ng Sapul Matay Kampansap. Ani ralap maing speaker may kagan patungan walian kiti Sapul Matay Kampansap o ulap ko pang promailmet mesang ton kamti tesural bilibil ang ton member ward ay men pag kamu luka kamu yang kakto na sa aymat maing speaker.
Kalangan Chairman Latore, wiki kawe with the kapesen report, waku purain po na si mga floor leader. Kalangan Speaker Chungol Sekeren Wau Sapal. Speaker, iman kayo kapanggiyang Jakarta Chairman po ako isa ng maon report nito na mamasa niyata kamelile na suci peka salban report ko siya. Imi karata iman niyata kamagut siya ng kagrutsang Kariyaman. Speaker. Yan siya na mga mayor kamakit, kaya nang ritin-ritin masalban. Irawa o miya karyaman pe. Waku purain po na si mga Senator Pahrek, muna ipaan po na siya kamakit, mamiya. Kamoy Senator Pahrek. Kalangan, Mr. Speaker. Iba tuan ma coba pol mi tuan ki. Iba ai tuan kalau pak riau. Kai tegi uang mana kap. Bagi sama matail men kawait tok. Kita patuan background check. Dan mana kap medet. O keriau Iban paruan ma kayo ma kami tilal background check tesu. Speaker. Patuan po kita Thailand komal po mayor kamakit yu karyaman po Thailand ritin masin pa ipaan. Try komal po Thailand kak salatak penok try siya.
Chansal memona tay komalti kamagit yumiayo talan rutingti masana ben report apuki sisa keu le benia reisa klemau pagi amia karyaman ben kamagitai ban ponese koros mautung kamagito masani ei Pwuhng masani so kamagit paita tay rutingti masana ben standing kam report apuki sisa keu le benia reisa klemau Koros mautung tayo sa buliman kita standing kami report of kisi sa kayo, laban niya riyay sa klimaw, masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagit pa ita, rok tayo sa buliman kita standing of the report of kisi sa kayo, laban niya riyay sa klimaw. May the report, Chief? Salamat, Speaker. Masalah, ay po na sa floor leader. Kalangan Speaker ay tunggal sa karon wa usapa liman pagik chailan chorok tiyo apwali pil kalender. Kamagitok chailan chorok tiyang isak payo. Pagi amia utupan kamagitok chail katiyan ng isak payo pan pil kalender o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number P by Pahrek, line Risa Klimao, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Ungiwatawat kayo. Ben po na sa Chairman and Muni. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuromuyo pang kupurakan koros. Nawawa karag-rag, bilaw pada sa mga kapindin muni o kamakit maluwat siya lang kakuya kupurki kamutang ko sa net riyaw ko pa sa payo laban niya rin sa klimaw LT1. Diyan sa lang mga kamagit mamiya koros mo itong kamagit na masa ni Uwa masa ni so. Kung kamagit na po itag tamang katiyanan masa na po ipan po na sa Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, ipilaw pada sa mga kapindin muni. Melel kapinggiyang maluwat ko por mga mamiya kamanata taang o utungata standing kami report o kukuha ni sa kwalu laban niya sa klimaw may itan kamumadang ko sa netwat. May Mr. Speaker, mga nabukat kasampal ko sa napen miyamet pwede kasantin comeback up memiya niya so memunikan panso dito tawagla abangken apol lang nane account horror o yapen apali mo no bukat episag non tete yang malwot tete yang sa makamatin morning experience memiya mas niya so memoni natuwa damat kun kopor-porla o patoti yang wasa makin santi yang iya akin langang state kan dan yang tatangki kalau pergi anan pukat chansal me uyanan kasambal ke yang kampan kosan mau nuwao karak-karak ipada sama kamdin monio pergi maluwat jalan kak sabulman kita ong wadawat kayu kamu tangko sanadwat kailangan may Mr. Speaker. Motion ng gulog. Kailangan Chairman, pagkakawapan kamutang ko sunit. Masular, masunipay, paan po na sa kamagit siyang Vice Speaker. Pagkiyamiya karyaman pan kamagito. Koros mautung kamagito, masani Pwuhng, masani so. Kamagit pa ita, tayo ruting tiyan, masunipan kamutang ko sunit. Koros mautung kamutang ko sa natriyop kipay sa payo, laban niya riya sa klimaw, LT1, masani Pwuhng, masani so. Kamagit pa ita, rog tayo sa bulman gitar, takamanalar, kamutang ko sa netwat, niwatawat kayo. Miyadra, kamutang ko sa net. Legislature Bill number P sa payo, line di sa payo, Legislature Draft 1, a bill for an act, adding a new chapter to Title 26 of the Pohnpei Code relating to the preservation of state geological resources and for other purposes. Only watawat kayo. Kailangan po may Honorable Speaker ay tungal wow. Even sa karumol watcho ang karya menjalang kakachiyang nan masan ben kamutang ko sineto bisisak payo laman yal risak payo ong watawat kayo. Koros mautung kamagito, masani
o masan show pwede kamu kita pwede tabang katianan masan be niya masan be Senator Edward. Kalangan ng promi Honorable Speaker ni Oralap, kamutan ko Senator Pisak Payo, Labinyal Risak Payo. Yay, may standing committee report of Pisak Payo, Labinyal Risak Payo, Sakar Kiyang Bangko Promoy kan, nag-isan sa Malar. Ipagkita, Chailan Kak, Kapwalian. Kalangan Honorable Speaker. Kariyaman. Kariyaman. Kalangan essential mga kawewe sang chairman o mayor motion kailan ka kan opportunity o sabulman kita bago po rin po na suma Senator Pahrek kamu Kalangan, Mr. Speaker, ay tungal katong ang kawayo berolap mengenai mapui-pui. Yeo, mepas, misal getir, megis kasaburu-buru iya, unan robot, tam robot kusiya, kung kolok-kolok, depan sanction portion kusinadot, pada podosang ni 150,000 o kecil 50,000. Sama na mori sang 1,000 kotang 50,000. Tama touching robot bucay kamanana 150,000 kodiyang 50,000. Dari tama menan nagsayaban dawan attachment kedama pas besang mur. Speaker kaya kumbal ba kaya kumbal mayor motion yung kaya na opportunity masan ka kaya kumbal kamu Vice Speaker
Una tayo kumalti, miya kamagatiyaw tayo lang nating itimasa na ben kamamatan ko sunod. Karos mo itong kamagito masaniyay. Uwa masanisyo, kamagat paitar. Karos mo itong tayo sa mulman kita kamamatan ko sunod. Tapos isak payo, laban niya isak payo, LT1. Uwang matawat kayo, masaniyay. Uwang masanisyo, kamagat paitar. O tayo kamanatar, kamamatan ko sunod. Yung matawat kayo. Masalar, kamamatan ko sunod, panpil kalender ay pampuna sa floor leader. Ay kalangan speaker men ngata ka magit challenge ka katla mo chorog ti apali nampe sa puno nomination. Kariyaman. Nampe isa kuno, chance lang mo kamagit sang floor leader. Pag yami utupan kamaguto, ay man pagkita ka trailan. Ang ok trail katiyan po nampe isa kuno, tayo katiyan po nampe isa kuno. Recommendations presenting the report number V6AH and V6AH. Ben po na siya chairman na isa. Salamat speaker ay tingol wow sa paling kapatpatuto bang promote puran ulo ko koros. Speaker man wow karakarak patuon to bang puran ko sambalot. Kailang katyong o ususki lang. Namin ni bato na standing contribute ng daw. Isak yung nag-isak limaw kay Mr. Martin Ay. Amen. Alasan siya lang mo kamagit sang chairman Latore. Paros mo itong kamagit masan iyay. Oo, masan iso, kamagit poitar. Owan kakata sansal, may recommendation in committee, yay, trial and utong ata nominee, pwede chairman na patrawan. Siyang ni recommendation in report. Utong nominee Marvin Haini, show to utong. Traibang Kamal, Lebanon show, o Maitang, Senator Kanan Shoes. Sebelum matay uya kubur, on chan salayang way, sebelum matay lusus, metoke standing committee report nambe ebuki sisa keu lebenyar yesak limau, metoke nominee Mr. Marvin Haini, when we are member and board of trustee, usus Asia Kuno A o so Riau. Met mawag tayo kamanalar manakap Haini o nan board of trustee. Pamela leader kalangan speaker niwa women sakara pramailo pagik challenge ka apali ira choro ranwach. Kamagit kailan chorok yan, ira choror, o kail chorok diya kamu Senator Simina.
Kalangan Speaker, muna iban patro kay sabala tungal sangratan wow kan kumi Vice Speaker Floor Leader Honorable Members Karusian. Then patruan ang siya mauksit ulian ti delegation in guys. Kapunggi puitan usus mesansal ang nominee Morphine ini kalangan ng kubur Karusian sa pulmumail hutut na iban patruan na ikapunggi kalangan. Speaker. Kalangan Senator Simnay Kamelala sa karataw ulian ti delegation in guys. Kamu Senator Pahrek. Kalangan ko, Mr. Speaker, na nirotoror, ibaruan ko na pata, pilriyaw pagyan kak, paruan lang, nansab matahil kalantar ramot, or tahil makakawalag ramot. Kita lose po on introduction in bills and resolution. Okay, yun, bill may i-pankaptalong, siya nagyan sumon ang rotoror, may panapali, kulakan riti ang stowagan off sale. Epeyante itong rotoror ang hansu samalar kapali magdayag tuwang ang barwat pugi off sale kan ang kusuna terus sama ban soalan itu kisahkau kelagaisak abstowa open to tauli kelagaisak ria kamu tang kusuna tuat ban peruan ma bangka kategala kapalan off sale kan makin kak lang kak kay paglal awari sak pa kayun kamata movement peruan bagi kemudian kak assign appropriate committee pwede gagawin niya siya karuar. Kumtola. Kariyaw, Mr. Speaker, iba roon magdahil goros masak melang. Miya wasaan nag-nagyo ang tipsyo kaper mamita ban sa madahil a male option speaker. Wasak siya sapong yung ban uyaw ite aramas lamalam suwat o men kotogi wasak shit puan pospeseng dal goros pan abolki pilal sirigan me school elementary school in Colonia o sab maray sirigan magyang school nan Pohnpei campus kamutan ko sunod wat aba ruwa sa patotogi wan ka guyawi o aboltan wasak shit dan ka kosola wasam sudaban kaperayang maur naramas aymen barbon pilpagi kaman ka assign ang appropriate committee buwan kakapal. Pwede magdahil correspond mela special election ba uyaw isu pa roon ma pan miya mori na bali usu slapen uyaw Pohnpei. Kaya msigla Mr. Speaker ay doon rotoror Ranwood School abmenel may paroon kolgan Pohnpei campus komal piliyangagi meeting small business pang yaw rangot rebil koso pwede miya pokitang mabil tiyarak manitawan to kamatang kusunod may baruan after and baruan that resolution yung pwede kak pagi Israel office laut kan of Merel embassy kan na paruwa Israel ang kak sawas katarado semen pwede kak check Paruan to mesinin ka katigarak to yawasan na pokitangkan para sila men ng kolonya. Pwede kahit men ng kolonya at maging parunan kolonya apin men matrin ni men kitsi men wai o dai bila babali kaptalin Pohnpei wot. Rangka kita sawas rangka cek mau ng kolonya o wasakan makoneng maso mimia at bangit yan poktang pagkak parodasang pagdahil ngak sa pulman ki kaporapor me tipso kabar pukat solar mi karani aramas aymat kalangan ko mo Mr. Speaker Kalangan din concern besan salasang kami kamelala me kahit ang kamagatiyo mo tebang awya kamagatiyo okay kupuryo me sansalo kami senator kan kupuran ma ko na nga uya motion nagtabil pan sa palpa na lakap
ira kasyambal yu masansal Senator Perez. Kamu Senator Edward. Kailangan ng kupromi, Honorable Speaker, Rachel Wow, Honorable Speaker, yang pacuan ni Rame, Senator Perez, Masani, Mapit, kamumutang ko Senate. Kung na nga introduce na ni Suo, Waluwa, Pwuhng, Acha Isyo, Kachiyang Lala. Kung kupreya, Honorable Speaker, ipacuan ay mensakar kita, kamumutang ko Senate, pagpagpang ko promuyo, bang ko Honorable Senators kan, chalang kagan, kamanata ko Senate yu. Boning government, mapain mo nga kan, and at least 50% paculang local food. Ay may mensakar kita, kailangan Honorable. Kailangan ibaan pa doon ng kamutan ko Senate to assign ang appropriate committee mo in Committee in Health. Miya ba na-assign ang Committee in Health? Kailangan. Kamu Senator Edward. Kailangan ng kupromi, Speaker Pwuhng, ang kachikiyang so Honorable Speaker, men pagi, makakagan ko purpurto, nan molwa chan sukar waru. Honorable Speaker, kung kupreya, ipacuan chungalan kiyaw, floor motion. Muna ibang pacuan ay chungal sa karmisik, Honorable Speaker Pwuhng. Essential may floor motion watch, pan pagi kupromi. Kumiyan kagan, check, masukon na nga jalan William ta sa machay king totong gika o William na bakap sansa lang Honorable Senators kan meril mapchen katsang masil tipsun to kay miray totong wasa pukaw ina ng kastelelo confinian nang sa machay totok o ipagagarya man Honorable Speaker. Kailangan Senator Edward, kami lang mag-concern ka siyang paliw mo. So, may utukan kamagito sansal kamagito mo, ipanang, o ban, main patrawan kapitulang ngayon pachetin, pagpagan mo ni yung supplementary committee mo ni, may nagkupureta. Kailangan. Karos mo utong kamagito masaniyay, huwa masaniso, kamagit paitar, may speaker, pan pagpagan mo ni, mapaitak tayo bahan, walian tayo sa kumatay. Ben, kuya kupurkan. Kailangan. Kamu Vice Speaker. Kailangan Speaker. Kailangan kang itong kapungang Senator Edward. Pag kayo, iralakan may walwalian, inanan, agis pato ko, ay kumpatunan, may katlikam soso na klalaman. Ano walialita. Ira karyaw ang kaksan salime. Tibso buka talatan mo yung Speaker Feliciano Perman. The late Speaker Feliciano Perman. Artegak, kuburala yawan waray nolo iya Speaker nan may kayo kamalaro. Iya tatakla rang. Utanani rin uliali. Nan may watari. Ikamali mo kamtin finance Einstein Treti ang kubrom. Rangga ko no bata. One cost in system magreban ta tongku na van work sang ano ko separate tuwa ta tama central sang ren kompaka Senator kailangan Speaker Kung kailangan Vice Speaker, mamawar Vice Speaker ay ban po na sa Chairman and JNCO, Senator Perez. Kailangan sa Speaker. Ben baron we the motion tan ran mulet yo sa parben lakap kay saksak matan. Location. Karyaman. Kailangan magupurin po na siya mga chairman kan mamiyap pakair. Saan siya malakap yung last stage sa matay uya kupur. Kamu Kailangan may Mr. Speaker yung alwa sa balbang ko promo yo bang ko purakan paras. Saan siya malakap kay bang katiyang nan karya wo kim sa kailangan watawat. En kamu tanggal senator yo buku paisak payo le banyari sa lima. Na panitan money kay i men sacrifice Speaker kau napatan floor amendment ang mapit scholarship o aid to non-public school magmagit mapaankak yang paytayt nan ko sa network ele tatagwa karwarwari iyay tungal iran pakair ang karong-rongkan
Ele sansaler merkai pangon ki istro yang wayak sang tatok kin karong-rong nan wi pangon kalangan. Kalangan Chairman Carl, kami Senator Simina. Itual Secretary wa unin agar yang tu members in education mania report yung talaga na sa ila ang kagyang titay lakap pada yang resolution yung nagtala na bila palilakap nagtitpas kalangan. Kalangan Senator Simina, Vietro Pakayal sa Chairman kan. Kami Chairman Edgar. Kalangan. Yang pada yang kupromo men. Kung katare abong nasin kasi sa murong so bekibo. Ito wala wong kin wong kin fight on the floor. Ito wala wong kin tiger la katnat wong kin rada kan may yang pato nan wisan wiyak purwat. Padawan sekarang kadkadaur kasamogi nagrom pun tak eu sebelum. Kalangan Masular Hirai Ban po na share kamagat trial komal di siyang uyakupur o sa bahal pa ng lakap. Ituan trial maangi pa na mayay lakap na kaim sa kalangan uyakupur o kamutan ko sa net kay ban trial ban katiyanan karyaw kaim sa kalangan watawat ay man paki Bangko Senator kan trial kakaneo pa na o sa bahal to lakap sansal maranwat trial may trial kuliman. O kalangan na yung senator rapis patang tay ranwat karetak tay korum. Men pag challenge sa palpe na pag challenge kagan kaim siya sa matay tatok watawat karyaw kung kamutan ko sunod kay magtay kamanalaro watawat kayo. Kalangan na yung senator ko koros mautung challenge kumaldi siyang yakupuro sa palpe ng lakap kulak isyak masa ni hey buwa masa ni show kamagat paitar Dahil komal tiar o itungal kalangan o Vice Speaker Floor o Honorable Senator Kadkadaur. Soto wan los memay ay parangot